Reka tubifurize ibihe byiza nshuti bakunze kuri News TV aho mwamuhereye hose, ubwo ndavuga ku mugabane w'isi yose. Turi tariki ya 24 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2024, tukaba tugarutse mu amakuru yacu akaba agiye kwibanda hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abatinde tugiye kureba ku bijyanye n'ukuntu urugamba rumeze hano mu burasirazuba bwa Kongo. Turahera hano Gahira rwose na Karembe, ibintu ngo byakomeje kuba tombe. Ese bimeze bite, bihagaze bite? Kuko ngo tuvugana Gahira rwose nawe yamaje kujya mu tundi duke twa M23. Turava Gahira dusimbukire Goma, ibi ku kibuga cy'indege naho rwose ngo deployment zakomeje kuba deployment, ibintu ntago byoroshye cyane kuko urabona ko urujya n'uruza rw'indege noneho ni rwo rwinshi cyane gusumbya urujya n'uruza rw'abasirikare. Ese bihagaze bite? Turava dusimbukire muri teritwari ya Mwenga naho ngo abantu 7 basanze bishwe ndetse na chef waho ajyanwa amatekwa. Ese yatwawe nabande? Ibintu bihagaze bite, bimeze bite? Turaje dukurikirana turebe ukuntu ibintu bihagaze. General Gido rwose yabaye Gido. Hari byinshi mutarimo muzi rwose, turaje tubire ukuntu bihagaze. Burya ngo nta keza kiwe, yavuzaga indura ariko burya ibintu byiye rwose ngo ntago byoroshye cyane. Ibyo nta byoroshye cyane kuko ngo arashakishwa, ibintu byiwe ni birebire cyane. Umuntu utarakana subscribe, reka tubase gukana subscribe, like na share rwose ntimutangwe kugira ngo mujye mubona amakuru yacu mu gihe agomba kuja araba sesekaye hano ku rubuga, mujye muyabona muri mu bambere. Keka tutangire amakuru yacu tuyahere hano Igoma rwose ngo naho urujya n'uruza rw'indege ngo rwakomeje kuba urujya n'uruza kuko tuvugana indege za RDC cyangwa se igisiga cya FARDC, ubu tuvuga ngo barangiye kuzisiga irangi risa n'irya MONUSCO kugira ngo bajijishe M23. Ubu nizo ziri kuri deployment zijyana ibikoresho ndetse n'abasirikare zavana Goma ziberekeza hari ku kibuga cy'indege cya Pinga. Kuba harapinga ubu kibuga cy'indege gisigaye byibuze deployment ziberaho n'uburyo FARDC ibona ukuntu yatanga umusada ivana Pinga iwerekeza mu bice bigiye bitandukanye, haba zayorekare hano za Masisi hose, ko niho hantu hasigaye byoroshye cyane kuba hagwa indege ntoya cyane, kuko ahandi hose murabizi ko hamaje kugenda hafatwa. None rwose ngo FARDC yakomeje kugenda yifashisha izi ndege zayo, yafashe irangi rya MONUSCO yarizisiga kuko MONUSCO rwose ntabwo M23 ishobora kuba yahagarika indege zabo. Niyo mpamvu FARDC nayo yaje gukoresha uburyo igafata indege zabo ikazisiga irangi risa n'iry'indege za MONUSCO kugira ngo ibone ukuntu ijya yambutsa ibikoresho ibivana Goma ibigeze ku kibuga cy'indege cya Pinga mu buryo bworoshye nta nkomyi na nkeya bizibayeho. Turavaho dusimbukire muri teritwari ya Mwenga aho muri Kivu y'Amajepfo naho rwose ngo ibintu bikomeje kuba ibindi kuko abantu 7 barishwe ndetse ngo na chef wo muri quartier ya Kaberuka nawe agera gute afatwa amatekwa. Aba ni Red Tabara rwose niyo yivuganye aba bantu ifata n'uyu mushefu wa kano gace ka Kaberuka. Red Tabara ngo bivuga yuko kuba yafashe yarisha aba baturage ikaba narafashe no mu mushefu, ngo bivugwa ko aba iri kubaziza ko ngo aribo bagiye barangira abasirikare b'Abarundi ndetse na FARDC ahantu Red Tabara yabaga iherereye, bityo bigatuma iyi FARDC n'Abarundi bacana umuriro kuri Red Tabara bikayiviramo kuba nayo yatakaza abasirikare benshi cyane ndetse n'ibirindiro byabo byinshi bikagenda bigira gute byangizwa n'aba FARDC ndetse n'abasirikare b'u Burundi. Kuko ubu tuvugana rwose Red Tabara iri ahabi cyane kuko imirwa nabi cyane, yarakubiswe bikomeye cyane. Ubu ikintu cyitwa imbaraga cyo rwose ni hafi ya ntaco, basigaye ku Kabuhembo, ubu barimo baratitira no kuzuba bitewe nuko ikintu cyitwa intwaro, ikintu cyitwa abasirikare basigaranye imbarwa rwose. Kuko ubu tuvugana bahungiye hano muri rishamba rya Rungurungu, mu ishamba rya Rungurungu, kandi urabona ko FARDC ndetse n'Abarundi nanone n'ubundi banariye muri iyo misozi hafi n'ishyamba rya Rungurungu, ndetse ko batari mu shamba ariko begere mu nkengero z'ishyamba rya Rungurungu. Naho Red Tabara yo ikaba iri mu shamba ndani ya Rungurungu, kuko hagiye hagwa n'abasirikare benshi cyane, nuko wenda haba amirwano kunda kugenda ibera mu shamba ngo abaturage ku ruhande batagenda kumenya ukuntu ibintu bimeze, twakurura amakuru, ariko hagiye hagwa abasirikare benshi cyane muri mirwano igenda ihuza Red Tabara ndetse na FARDC kumwe n'Abarundi. Ubwo rero sinzi tuzi ahantu Red Tabara ishobora kuzongera kugira pfumurira kuko biragoranye ahantu yakwiye kuba yanyura ikikirwe na FARDC ndetse n'Abarundi. Gusa ikaba tuvugana rwose uyu mushefu wari uyoboye akano gace ka Kaberuka
akaba agifitwe rwose n'iyi Red Tabara. Urumva ko nta hano rwose naho muri Mwenga ibintu bikomeje kuba ibindi ibintu bimeze nabi cyane. General Gido rwose nawe burya ngo ni umwicanyi ruharwa kuko ngo arashakishwa ku rwego rwo hejuru cyane, burya ngo arashakishwa n'ubutabera mpuzamahanga. Yewe bamutanzeho n'amafaranga menshi cyane ku muntu uzamufata, ariko dore ubu tuvugana arimo akorana n'igisirikare cya FARDC. Umva ko rwose igisirikare cya FARDC ahantu kiba gihagarariye naho kiba kijegajega, kumva ko kiba gikorana n'abicanyi ruharwa baba bari gushakishwa n'intuza n'inkiko mpuzamahanga. Urumva ko nta kintu nacyo cyazigezaho, ibintu byabo biragoranye. Urabona ntago ashobora gukorana n'iki gisirikare cya FARDC, kandi ngo niwo muntu bagenderaga hano muri Karembe, ngo niwo muntu wari ukomeye cyane bagombaga kuzahasha M23 muri urugamba bari kuruhangana nayo mu kubohoza kano gace. M23 tuvugana yarangije no kwigarurira rwose bidasubirwaho, ngo iyi General Gido ngo ugomba kujya gufasha FARDC kuba yagira gute yahangamara cyangwa se yasubiza inyuma iyi M23. Wumva nawe nta nakeza ke ari n'umucanyi karuharwa. Abantu bose ndetse n'isi yose birirwa bari kumushakisha baramubuze, kuko ngo bamuryoze ibyaha yagiye arakora byo kwica, by'ubwicanyi ndengakamere yagiye arakora. Ariko tuvugana ubu iyi leta ya Kinshasa kabiri w'umuntu ngo ifatiyeho runini ngo igenderaho ngo mu bantu bashobora kuba bayifasha mu guhangamura iyi M23, kuko dore n'igisirikare cya FARDC ubwacu naco cyarananiwe, yewe n'abahibu n'abasadeke n'abarundi n'abaki bose barananiwe. Ariko dore ngo babaga bishingikije ku General Gido, nawe ubu tuvugana tumisha amakuru yuko yamaze no guhunga urugamba rwose. Ubu yahungiye mu bice bya Pinga, akaba ari yibereye muri iyi minsi atakiri ku rugamba, kuko ngo yakuye amaka karenge, ngo yarananiwe, yabonye ko ibintu bitoshe cyane, ngo yabonye ko rwose iyi M23 atari yo kwisukiraho uko ushaka kose, iyi ari ukugenza makiya, kuko ibintu ngo ntabwo byoroshe cyane. Ngo turasimbukira Gahira rwose ngira tukubwira ati Gahira niburi kujyana ni Karembe. Gahira ku munsi w'ejo habaye imirwano ikomeye cyane yahuzaga M23 na FARDC, yaje rwose gusiga M23 yigaruriye bidasubirwaho kano gace ka Gahira ndetse na Karembe muri rusange, kuko ubu tuvugana aka gace ka Gahira kayobowe na M23 ndetse n'aka gace ka Karembe. Iyi FARDC yakuwemo nta musirikare n'umwe wabona mu FARDC urukorezwa muri kano gace ka Gahira, kuko utuvugana rwose barangije gushyiraho urukuta, ahubwo ubu nta hantu bapfumurira. Ubu imirwano y'ejo yari imirwano ikomeye cyane, yaje gusiga iyi FARDC ikubiswe izakabwana mu buryo bukomeye cyane. Reka mbashimire mwabanye natwe no kuri News TV. Mbasaba gukanda subscribe, like na share. Mwari kumwe na Damien. Ciao.